perjolongan dok bola itu tujuan alamu itu kamu marsadaroha merdos litahi ima nalaho patakokon saring-saring ni namboru kami utabak nanti batu-batu nabi sialani dia musalu na minopper ni namboru nami gonggot pamuma at kapanggabian at kaparhorazon inorhon ni ulot na senaryo hula-hula nami kapan sama sekikung-gulung na tumiko pangiduan nami reza nami sama ni manang hula-hula nami mau natapin nakyani di hula-hula nami opung Jeremy Doli di hula-hula nami opung Jeremy Boru si Burian sama lima nang dia mangguda nami si Desima di hula-hula nami pakpahan na sa lupad jabijala Romamu mengerti berani mencalon orang oras mak kali badok maida puluhan orang horas jalan kita jadi horas majalah gabe emang guru mengasata itu bukunya lamang menong adoras roh atau kami daro nami di buban nami di matari wa eme nomor ludu do boras pintor di jolo atau kami jo tarikot ruh di paradadon na solat tahu dahulu di dalam lamang angguru tayo angguru Sakta gulong diluluan naman na sinuha paggulo sa hali turun na yung masuk kung hatay mga dua-dua naradok takot na butahon kudum nga ilo doon dyan dong kami ni Son jumuluhay mo sa kami nasa kami iwasan si Jack Tuwas hamudo hari sa doktor katay diluan mo si Jan Galuon terus na tinapatan niyang gulong namin at pagkaibagan Molo tung hole mo punani na dua pe ipasatay sa kabiyan balas maruhan na say tidak nung mapasaktayin namin tulad say dada si tidak sa tayo ni sangat ni wag ni opo tarakat pasal bawah di na paduahon tungko kasatang namin kasatkayan namin tulad say dada si tidak sa tayo ni sangat ni wag ni opo saul Amo natin mga aso natin pe asa tong naman na uli tong naman na rin sa matong ito ba sumangka jadi gabi majalah horas majalah gabi so ini manang dihita lima kurang panapin do hula-hula panapin nung nga disok kita marna tapak gus maruhata kung nasugod di bete kababa dihita na makamaranggi isodo baba ni manwain o pubita at ahumamang dia rota do si bobata waduh seturi sadahata may langsung ni ma mauliate ma dihita namar hamaranggi sa luhut namar keluar hula-hula sada tahita dos rohata si sadahata maita sudah ma kabilan oras mauliate ma di tuwata mauliate barang dihita tarlugobi may dia muna sa luhuna kuparan niya mang borunami naong tapatakok dia pertakok di matanya Dobas dikion di nausahatan ditogu ni alama muna nakira mangkuru huwag kami nomora si firmatodi dot eme namar ludu asahatan ina dua-dua menamar dohi firman ina pokti bahun-bahun dupat salongan firmatodi ni amuna salun na puparan na mangkuru namin julu-julu manang akapangomoa langsung ni manang eme namar ludu dinauk buka saat kami eme namar ludu marludu bahaga beo marludu mana kadal mau marludu mana uli dihamuna saruna puparan yang mangkoru nami nauk tapatak koi songoni mah hata sahat di sipir patoti rohot eme namar ludu sian hami saluhut nasagor horong hula-hula muna mau lihat dari Tuhan mau lihat manang di perkumatan pada tempat tidur songoni mah hata nami amang guru gagal masalah orang Postorohanan di tangyang ini berhitung ang dibuat kamu yang benar merluki berhitung itu pengkode merluki maka para satu pekerjaan kamu berbatak dihami amang baru berbatas sedikit semua ini menakutkan di batu kamu boros nabi kemudian tangyang
kata tulang ini itu mengenai si bukunan nami menjadi masalah mata berterima asal tidak berlalu besar. Di kepini kami memberi lumuri dari kebaran yang lumuri kesehatan ini dua maruh horon nami raja nami asal jemuk mati parah dinaik bersama saya. Boros mahal bersama boros lagi. Do kemana berbunda pinatu teman masih berkat ya kita. Jadi mau lihat mah di Hamura Jani Hulu nami mau lihat mana di Tuhatta boros mahal dan nami hutul maham asal toko. Turu-turu di Sibanganoni tidak tuh dijulur di sini. Alai di partai ini tuduh-tuduhan dong. Nasida dong potosa, maboto nasa dia hulu-hulu nasida, naung jinokon di nasida. Sama ini naruh aku. Alai yang kau ditaringo, bumbi atau nasida no turu-turu Sibanganon. Tabasa, kada kita tu nasida. Sama ini naruh aku. Kami sama, ubuk kami esok tuduh-tuduh di sini. Mau lebih tu semua bulut, maksud sifat, otik. Unang Malaysia. Raja nami yo penduli menutup besongoni na boy terpatu paham so mga dobi hamunan ang Sibanganon na may dudududun ni Sibanganon no. Asatan nila dito na madotitin natin no pag magulang-gulang pangarap mo. Otik society be dudududun ni Sibanganon lang ang pasaton ng Raja Hululan ng Salud. Amat kada batama amang ko pas-pas. Sahat ni solo sahat matutong temo basahat dudududun ni Sibanganon Raja Hululan ng Salud. Kung kita matulong paggabihan, ako kita perasa. Oras na lang kita mah. Nadagketi baru napusurong sa luhuna. Baru napusurong sudah. Sada dagketi na sila. Baru sada dagketi botoni opo mertua kato. Imang Luberaja, Sinaga. Nanda mertugian, jawab kapaliban mo. Ibotoni nato pemerkato, pemertua kato, tapubolon, Sibolon, Sinaga, Luberaja. Nah, sadadek tema nabaru namin. Uban ako kayo mo sa tuboro na puimata. Lubanturuan Samosir Siregar. Isa doon laki Samosir. Boro na puimata. Si Julie, isa doon laki. Inaroa hiray naman, anon. Gue mang lebih orang siapa narobi mai. Ubasan saya mah tuan mo hula-hula nari. Bok kamu sok panorobi nai. Jadi dihita asa dus wata lama ketemu kata dilakon. Dus wata. Wah dia kamu apa rasi doli? Dia kamu seturi. Sudah kata-kata sudah berdoa. Baik kamu mau sok panorobi nai. Bisa mau tolong kamu. Lepas satu tadi. Jadi matang tarik kita mengguru. Perjolama tadok mola itu Tuhan tak pertinggal bahasa. Di seluruh tinggal bahasana asing di rohana di ulau tersendiri. Kami ulau-ulamu tulangmu papaha. Perjolama tadok mola itu Tuhan. Alamu itu kamu marsadaroha merdos nikahi ima nalaho patakokon sarang-sarang ni namboru kami utabak nanti bodo-bodo nabi sialani diamu selalu na minopper ni namboru nami gonggong kamu ma akapanggabian akaparhorazon inorhon ni ulot tersendiri jadi merdomu tusima amang boru namboru gilas ni rohanami uwo kami do dison ima dekke si dio dekke si mudurur dekke saur dekke sahat dalam nama tong mangiro tu mak karibata anggia mak tutiona di amu panggabian tutiona di amu nang parkorasan dekke si mudurur matok kamu tudorok tudoruan di amu namar-namarangi di amu nama hula baru majalai akan nauli akan adinggani dekke saur matok kamu di pasu-pasu hatta satu nasar dua asa dohonong ma so kata dua asa siti men nasiopa gulang-gulang pangarahuna otik so sadia dekke nabu terpadu pahami Tuhan tama namang goi pasu-pasu asa saat isolma satu panggabian
Upasahat kami dekot tuamu, sesama mu saluhuna, derek mangolu, satu pangkabian, saat mati berrasa. Soalnya saat nyata tuamu namang guru nami do nami. Horas marida.